coach. Ngay isang kapay, teran kapay ang komuyongoy. Ikamele le macha coach man mauya mangaur, coach man makupurki. Kapay, kupurki maula, kupurki poita. Amen? Song mau koroskin ko sang ren kauno. Imewalian ticha ngayay pot luka korusia. Luka olakan, liakan, numaran kaun Jesus, painakap, manakap, kaping kiyang coach mail more. Okay, kichel koros ikamela ma coach at serve warang ala kaping. Lang yasa mautan, iyo ministry mayman, welcome karusia mapilmi po on Facebook. Makauya kilkilang kaping kiyang coach am more may sangach. Iyo ministry mautan kichelan ko sa paliki. May kaping kiyang may pil show up. Okay? Pwede sang karusia kichel kak kin koye wiya peraperan. Apan sa magchel kin purata na mo chel, purata ren ne chel seri, te purata ren ang pot, masaikin siya nam seri. Kay pakchocha ka kin tiar met the greatest challenge ye na nam. Nampungan ko ang partner. Nampungan ko waksang sangan challenge magaginala rin ang panaynay, ang wasanta talk. Iyaw sa akin mimi na namong yongan. Okay, kapil pa masalta, kukuha mamiyak sinising suwat kiss. Okay, kapang ko mo man parparan sa liyak, deep inside, miya, kansing suwat, Ari iya where ya mautan, ni kaping kiyang coach, iya sa makauno, melan menting and molding. We child mold po ikupura. Magchay ban strong marriage. Iban intaway me apan kapan pass down. Kapay watch po nom sir. Kapanan ka strong family. Kapanan ka strong ministry. Church. Wasayo makapamimia. At chapsang ni ko ang pod ang mapangkakeo pa na. A strong man, maolo makasinan. It is because of a strong wife behind them. Yes. Amen? Ola man mo ya kekelail kasinan po kita kosang no chuchin liya mana kelail. Liyas siya nana beluya porta. Tama belia man uya kekelail kosang no chuchin olo awiya pel kekelail o uchong. Or kartak child partner nan area watch. So man lukay ka mo ni maran kaun Jesus chay pang kapakap kaping kiyang coach. Pwede kami lala makauno o napatar ay so koro sa kin mamasan. Kamu yung ngoy manano ko to kasik o kau napatar siya mong yung. Ay so koro 24/7 coach mamasan. Email yawi isme o napatar po and receive. Ari kami lala makamu yung ngoy kitsa kasalita magsiya o napatar may sangach teranech pagsiya na leti kapain coach ang atya mo. Ratya marriage. Kala makapil kay tekin mamimiwasama ngoy paninta sa kasampal ki area watch ay so koros sa willing sa men ko talalo po kita sa awesome foundation blueprintin kauno panay na chapsang family panay na ko to sang nita marriage kasi ko ta chakatan ke panay na aso champo si chanom seri panay na yo chapta sang ni marriage so ta blueprintin coach wutan kasampal ren kauno wana kasampal ko popot ima chapiata masan lang atam tsaka kelehpw. Ekoch kiyang anatama pod. Karita komuyongoy, kichapil kasampal kiya sa marriage kapil matmatawa me, it's so messy. Come to this room. Koto ren kauno po coach pan kopungala. Wasa me messy, wasa me sa kanakanen, coach pan kamawiyala. Just siya na tiyang alakis wasa. Ay magsiya na nuya tiyang kauno. Welcome ka Rusya. Okay, pilchon Facebook, kater skip, kater scroll, stay put. Mimi ko rong po yasa me coach, bang kapay ko mo itaran what. So ibang kiyang ay po, okay, tama masanan coach. Ay, kamela na magkakilanger mo, topic mo mimigawa, may coach kasampal, may coach kapayang komi, kitya nasa maniya siya. Wala rew, kasyo kelehpw ko palwaraman. Okay, kumakorosan ko ba na? Amen. Amen. Kasalelia main ko. Glory to God. Kiyang kauniyo lapanan po na pong kapan. Amen. Kapang ako. Amen. Glory to God. Glory to God. Okay? Kisang silang umuyan. Chayte lang aramas. Chay ko to po amen mo sang amen. Kay ten kids arrive there. Amen. Ap masanon got me we are child men. So we are child mirror.
Amen. Christ. And so koros magtailan kun patroto. Kelang. Irong atail more. Kainene yung atail more. Kalmangi. Itawen. Kamawi ala. Okay? So ari. Ikalangan giyang goat. May isang kapuran wat po yaki. Makabil ni so was the sotric. Ren kauno. Goat lalabot. Goat tutuweta. Glory to Jesus. So ibang prong kasaya. Me. Song koros masakas kasaya. Esto kosang ni pain dam sa matawata te pain lama tan tingiti. Iyay kapakap kachal koros ang reflect atral maurong masa ng goat. Okay, metuweta David utane a treat masa ng goat more than ruby, gold, kasombal ki. Falling in love ang masa ng goat. O iyay kapakap na natral pilmamoran relationship pagkay back na natral patak cha magtral. Okay, and so may ipuko som patak. Nek, okay, ban. Falling in love mo masa ng goat, puyen kak stati puyen kak pataki tiba. Amen. But at the same time, imen komo yo ngay, kachayl chorus and song, na nachayl more, and both relationship as a family, bring it into the word of God. Puyen ki masa ng goat, song koros kauno sutra apotan and kita panay makachayl. Taman makauno literan panay sa in the beginning. Popula na ramas kukuto lel komo yo ngay. Amen. Ar kakakliki goat. Ikakliki goat. Why? Kalwire sama-saman panay kay kugoto laranway. O masa ng goat sa trabahan sorala. Idea na ramas plana na ramas kosanti na ramas wiya pa na ramas korospan sorala. Masa no tutuweta. Glory to God. Buksaraw ka tete ang chain ng soni sa kriyaw. Paisok walu may sudaban sa wala ka na kuhi ko watak. Tanamasan makarongo-rongo. Imasan no mapangkate komuyong ay. Glory to Jesus. Amen. So iyay kabakap kachaylo. Waon ki masa ng goat. Masa ng goat yei goat. Masa ng goat wiyara masala. Masa ng goat yei puksaraw. Amen. Kung no pang child pa child sila kun met kachaylan. Kelail chayo law to wong Jesus. Igalap ko sa iya may rong Jesus sa masa ni ay kauno masa ni lalapat. Amen. Glory to God. Kote yang anki anay babawa paikan. Oh, glory. Kami na naman komplikasik mo. Amen. Glory to God. So, na child po both eter we amen. Tuwa cha karam. Ya ipot mursair. Koi patak. Eksputang kanyin suwat. Yang aircon mo. So, makoi kasi nita patak. Kota na ramas lopo-lopo. Woo! Come back home. Different story. So, tama. Woo! Oh, glory to God. Glory to God. Puro tumasin mo rang concept. Lingor nga. Ikang song. Ikang. Pwede ki utan coach. Ima kauno kin mama sani. Okay. How many know? Meta bare child ka asam coach. Puksaraw tirki coach kin mama sani a child mo yung kaiten. Luko. Momwe. Dan so mag child kasinan da. Amen? Inta ma coach more interested in private time. Amen. Kahit na reject ta child public. Kang child ng public. Pwede books sa Roma sa nimi man mapambil tinai mo na ramas. See? O tutabil ko sompal ki child and bilay man na child public. Amen. Song korosan flow out of your private time. Amen. Kapakap privately ko to corporately. Kapakap ki. Kaya biltuwa tama. Nanumayo ay private. Nanumayo ngayay po. Utan sa nane song korusian sengken check examine kakela ka kamawi pasan ka kuy ki share the gospel boy ki chaite hypocrites. Amen. Hypocrites malaon. Okay, but patang me kot magtay sa tokong uya. I'm the victim. Kitay korusian so to meman makauno bang katto ne mele so pa yang kitay nan ma kan kitay pilpontra hypocrites. Imehuk sa raw bataki yang kitay langgan. Nanti yang kilang masa ng goat kater kilang kiyaman. Examine yourself. Okay, arigi ime ko sa iyake mo. At ko to asa sa manang karacham mo, sa manang kitay koros. Met pa iral kan manggulgul masa ng goat. Amen. Sa piliyang melan, learn, grow, po sa men and perfect. Amen. And mamaula, sa men and mamaula. Kukulatya. Hallelujah. Amen. Amen. Kahit ay sa melugda, po sa malar. Solar kain sa namo. Solar ka pa rin. Men yaw sa mga tiyara tanang buksaraw mo makasaya mo. Kumain na child mo rin. Uyaw, na child experience, na child panay, papa, nono, riyay kan. Riyay ka marayang kilikilang, praise the Lord. Okay? Mara, lingar-ngar pa ang kauno, we share masa ng ko. Amen? Isi makaklingar-ngar pa ang kauno. Well, so, chame, magkakasinan mo silang kauno. Pagkandlingar-ngar kiyang pong. Oh, glory to Jesus. Kasaman siya, Chona?
Isek to wala na masan ko. Dimelan, ya, icebreaker ma. Chona? Kaya teman-teman chona? Kaya kau na masan niyong wala patak Nineveh. Tanga sang kau no tanga tila na mamu kangala koprela Nineveh. Iko saya okay ibang wala patak. Iko la len chon pata bon la balan city oran silu. Uya pata-patangi. Okay, pata koi. Okay? Buksaro masani ma patako nan markiyo chon wasao pon wrong. Repent. Iray kolula sobayang kau no. Kasinan po ang tolo, kilang laro na bata pa, kau no tabang kamumala wasaw. Mabang kamumala. Okay, kau no masa diya mo na ibang kamumala. Kakilang sa na ramaskara, change. Okay? Ang linggar gara, tabya, buksaro masa ni me, linggar gara, so bitter. Pweki ime ko sa yaw. Ime dagi chupang kola po, yasa mo kumkoto man makin kanangama. You know? Kau no masa niyo, pungam linggar gara, miya ka chupan am linggar gara, kaya nga linggar gara masuro ka tapa. You know what I mean? Kay bak chay so to ase ya concept pa na child mo masa ng court kasalayang gitailer mamak child pan patongi mimre ban so ase child metro pila child future amen metro child future we me coach me mimi mo child gitailer sasa amen gitailer kak so pai may nang so nga ay pot sai teach me to teach utan tol me papan amen apu me se likiyang kauno pwe kia pan lelan so talent the wiawi senkak pilata ten. Amen. Amabil sa len by the grace of God makareta. Amen. So man kitail pan changa sangkapan. Glory to Jesus. Amen. Pachang ka mamor pon sampawach. Kitail mamor pon sampawach after strumitang sampawach and yaw talala child ka. Amen. Woo! Glory to God. Amen. Sampawach. Rayang koi koto kisiniyang kinibiber sa lima ang saong peran ang saong sensuat kahit ang child mo ngan mamimire child la tiran pa pol nganan kot la pasang ngan mamimisampa glory to God ime kaparan ko koto ren kauno child ang peran keren kot amen child ka baka iban to lang na share masa ng kot iban baki bang ka baka pweki child mang nganan kot man kang kawit ka child amen pweki miya masa ng kot miya ikosanti Korusya mapan peran kinimiren kot puksaro masanima they will be blessed in season out of season. What I mean, tama puksaro masanimo pweki na in season ang song kelail kak kate kolo kati yang kata. Amen. Puktelya panainin kot. Share out. Pweki in your season nan time makabilpan talent someone else pan utwiamen ang karachong ambo. Amen. Biltuwech of giving. Mamia plenty, give. Where I'm so ill will ban go to make a lack as someone else will ban give. Amen. Glory to God. Father God, thank you. We welcome your Holy Spirit in our midst. Yes. Father, we are in your presence, Holy Spirit. Speak. Lord, sa stumang yato sa rong. Abu yat kapakapi yachinang. Semen rong. Kitsong kapayata. Pwede kong kachin masa ni me Israel kan makin kapayata. Rabangkas kasinan jang pon pay palapwat. Pay po yay Christ. Apasan kos kasinan pon pay palapwat jang nanan so malmal masapan kapayata. Pwede kong kachin masa ni mi komo me chuka Lord chukan waino ikich me rakos me patang pang kapareta wa. Wa po ka to main kot kalang yay maurumui. Yayamu mo makang to kasali ang gid. Mauren pabol, mauren paweti, mauren limpak, mauren kanangama. Lord, mauren deny, Father God, come deny yourself on the cross so that we can live this life, oh God, the life of Christianity. Mauren so lang o God kay ten entitlement. Mauren so lang yayo popongtasang nanatmong yung. Main kot kalang metuwet a bil, makang katkiyang liyan Samaria o Sam. Lord, bilwat pan popongta. O yay kabakap eter. Lord, stagnant. Lord God, mini jaret. Pwede abang become bitter. Abang become, Lord, kachik. Abiyay kabakapan. Overflow in the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Lord Father, we receive it by faith. Glory, Lord, help us to repent from all the wrong doctrine, Yes, wrong Lord. belief, wrong thinking. Help us to repent from it, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Because the truth Thank you, Jesus. will set us free. In Yes. Jesus' name. Yes, Lord. And all the children of God said, Amen. 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 Glory to God. Hallelujah. Kambaran. Hallelujah. Hallelujah.
in some way, itiaratan na imauran so me igrong masa ng kot, okay, bakwa masa ng kot manaman. Amen, amaur. O masa ng kot, puksarobl kadete nan Timothy men kopunga child maur, kainin na child maur, rebuke, so to kan sana mau. Amen, or ma'am, time and rebuke, kilang way chan bapon. Amen, kilang lang at kauno, pero no lelchan na niyang pecho. On your knees, repent right there. Sang. Amen. Hallelujah. Kalula subayang kauno. Pues ota men katail me exempt sang dama kot mama sin. Men dama ngay me bil bata ngay me share. Pues coach plant in my heart. Of meaning God speak to me. So I want to bless you with it. Amen. Receive it from God. Kisang masamon tot. Amen. Puya kin kairo rin naramas kilang tota pula kanap topopot kap ya mo ising puting kanabang kakawaitia. Glory to God, I understand. Hallelujah. The mind of man. Amen. Ikas ko saya me kot me ikilang laklang. Ya, puya ke puksaraw masani koros memor kiana banaramas rakinekens kupuran got. Ana banaramas wewe ke me kot magtailasa pinay kel naramas. Okay, experience we kasi yag experience mga bilpopot warelar. Amen. At meda bareta ilasa me masanun got kakamaw yala kalaute yala kaparen yala kayaw yala. Oh, glory to Jesus. Ine yana no moran course. Hallelujah. Kola na Revelation. Iban share me kot. Ikamele me pointa. Revelation riyaw rajikitik payo. Kotial. Revelation kotial. Mami anong puksaraw melaw yang iya case. Kilang po masa no miya karapan ko ta masanita nak chailang kin kainane yang katama ipru isa riyaw kainana wong ta masamon fix your eyes unto Jesus. Amen. Ay deno ngaramas on Jesus. Hallelujah. Kainane yang ta masamuyen on Jesus author matapana child poson opil kam sa pana child poson. May say gramaw kompil welcome na waran Jesus. Hallelujah. Ibang pakita rin na important. Watak na. NLT. Lo kayang wayak telang bangin dolan. Lo kayang pumpi. Wamiyak sin point kay may kamele le mga chay chunga lo kayang pumpi ya kawewe sangya. Akin sayra po. So to min marusto ko sa iya tama puksaro mama sanin. Okay? So ibang pakita rin. Revelation 2:4. Okay. Ayaw ma. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Amen. Glory to God. Amen. Ikamelele paktotok tayo kun watak wasat. Tiran kakrong. Amen. Mapatata tayo relationship ang kaunok tayo repent song kan nasangan kategori kay rakin yusang and kritikin tayo for our first love. At tayo limpakan maso. But tonight di may use subject ka ang bobot. Ang relationship. So makamimi wasat utan perfect kasi to bobot. So to mean maka-excluded. That's perfect. Kaya kita utan na tayo relationship ang Jesus makayo ko sa umpan. Ima sa kalap ko sa iyaki kay ten sa kalap. Oh, sa quote tama po sa romasa ni nan Efesos 5 silisa kayo koti. Amen? Tama-taman. At tayo popot ang rasong Christ o mumotso. Pasapeng pan popot yung mamanula manapan sapeng the wiwiya the makit ong apot matueta Christ ong mumotso. Kakakwata kwasaw. Gusto na turn po imetapyata at subject popot sa ngayon rancho yung kukuto lelmet. Christ are makakap tama sa kuskasiya Christ popot korosen pasan tasang pon Christ. Amen. Makaso lang I encourage you. Amen. Ang popotan not supposed to be like this world. Amen. Kaya te kalmang isampa. Wiwiyan sampa. Buksaro masanik tayo lang. Come up from this world. Amen. Hallelujah. At tayo marriage at tayo family anana based on damakot masani. Hallelujah. Ito po kasagat. Ipantay mo. Glory to Jesus. Woo! Masanin ko tutan. Yo, kauno mamaur kakakan. Reality ko. Masoto kauno. Setuka kaskasinan wasa. Amen. At mauto yamen testimony
ong kumain makmaila pa chan kelang git ta kelang sa rongorong kokoto ta kelel selel. Amen. Hallelujah. Ta merbil lel ketay sa pan sa lel ketay bil palel. Akala kalen court pwede kinsuay kita mo court na Christ kat retay. Amen. Kamaray diging child tak child na ano ya pagkater ya ta maramas ya. Baba inono keito lale. Ikapungkiyang kauno ay nono baba botan yara sampari sa kisuy sa kuno. Amen. Baba chamela last year. Nono still. But I wonder though. Tama nono matamatawa ko. Ang child kan mga child boat kan mela. I wonder that marasito can miss out every moment na rail mo. Pwede kaya masalar. You know? Close friend. Amo, ma-basically, rock, packer, rapper, main kabitsang. Akay, deli mo may kasaya. Oh, yeah? Kaya deli mo may kasaya. Kung ba, well, ikinuan challenge yung more po. Red Christ, utang, kaparan, glory to Jesus. May kasaya, babay, no, I wonder, but no, you can call, ikalap call, ran, koros pa, imenang karachi po, yasama. Ebil, miss out partnership. When ray na rami mi pa na. So ikinintayang, yun yata ang style ko lang pahintan ang kola. Pasa-pasa eh. Yeah, kumurumaki yan may kaskas. Pasa-pasa rita. Wala change ki ang call. Pawe pa. Amen. Karapa yung may kaskasayaki. Salatak sang koso na to. Mag-child bond to each other. You are free. Amen. Anay chay si Rican ni Moriay ko. Yan gagosang niya. Dagaw niya sa liya. Glory to Jesus. Kaya niya sama. Kachay lang once magkachay salataklak. Glory to Jesus. Isto ba sa Erma? Kung may nakita ko, may pamela Erma pupota. Nampama mo. After maglang scripture, so ito pa kayo scripture ko sa iya mo. Amen. Akchay ko nung kachangati ang kachay. Mutaan na, may mela. Alam ko, di ba mabauta mo kung magbagay yan? Alam ko, di ba mabauta? Glory to God. Dahil para lang kauno pa ko, tinaman, so course. So anyway, go back. May come outside, magtayin ko saya. Your first love. Hallelujah. Yes, ma Jesus, mama, sani me, kans ka child. Kaya child, first love. May coach miss. Kaya magtayin solawiya. Ay, rajikitik limaw. Ibang bagita rin ay important. Wrong watak mako focus. Rajikitik limaw may man kasi, yeah? Hallelujah. Look how far you have fallen. Amen. Turn back to me and do the works you did at first. Amen. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Amen. Amen. Whoa, I'm really excited about this subject. Why? Pwede bakchochok chaluya. Ntatong iya yaman ay bang kasi yaman popot ka mas eh. Amuri yan pa explain myself. Ang mas single kan makumiyang mama sani. Pagkatanda porong pino pero popota ngay single. No. Chakoros included. Glory to God. Yaman mo na ang chapin kilang at ang partner. Ngay bang kasi yaman. Na yaman mo lang yata. Ntatong iya. Oh, glory to Jesus. I mean, ngay bang kasi yaman ngay. Yaman mo na ikilang ata. Kayo ikilang ata. The physical. Amen. Masamaw, paliweremwen. If you're thinking about the idea, how yamu manaipan get close to her, puyan ka express tama ni Maria. Amen. Gusto ko lang lahat yung, oh, she's so spiritual, you know? Balingin, gusto ko lang balingin. Everything start with physical. Amen. Na relationship, kasi kakintang yun. Unless amnon, kayatan sa ako, sinin. Miyay rin, no? Mo isito pansayr. Kasi ito pansayr mo, may pansayr mo, ngay. Kahit ay sinin na pa. Hallelujah. Isa sa, kaglang to, nerginiya. Hallelujah, Jesus. So, ayo, So, ngay ma mo ko. Okay, ngay ma mo. Okay, kilang, utani, kaselelki. Amen, kaselelki momwe. Masa. Amen, paliweremwen. Aliko. Isa sa mga ko kukuha dito siya. Utani, lelki. Doon kaya sa lugaw ko. Sa lugaw ko, ros mo, lel. That's the first thing. Amen. At chaman, Bible says, wasa kas ko sa iya, kung may fallen from the first
takmal wiyan chapio. Amen. Tuwe chapel. Relationship between Jesus. Ngay o Jesus. Chapinay mo itang kaunay mo. There is something iklangataren kauno. What a love me wiyan lobo. Mentai psych yang me mo up. There is something planted in me. May kilang lakilang. That man really loves me. Udana cared for me. Okay, but yang I went through a lot of things. Friends, relationship, they turn away from me sometimes. Amen. Kaya nga kung friend na utama mo yung friend to sinsabong siya sila friend. But Jesus, oh glory to God. Amen. Hallelujah, may promise me. Sabi na irong ataw, meron po siya kakiyang iya so tayo binuwasay ko laya. So to bang kasi yalay papa no makayo kasampal kiniya. Iraka kasi yala. Iya so to kasi yala. Woo! What a covenant. What a God. Amen. That's the kind of relationship. Aribi ko sa yagi chapinay kailangan ta nanay te Caesar. Woo! Masamaw. Glory to God. But what the first 5 said? They stop the first thing they do. The first love. Hallelujah. Fallen. They are fallen. No, Look how far you have fallen. Glory to Jesus. Turn back to me and do the works you did at first. Amen. Hallelujah. Ni pompeyen tana. Chamanta tuwa ng towe sang yayar. Amen. So miya me ko ti men challenge kita. Miya me ko tal uti sang wiya. Ni tapi yok tal wiya. Kaya niya gilata Caesar ikasalel ki isang kan kareta iribag wiya wanay ka koros. Puyan raba kita to create idea puyan ka get close to her. Puyan ka express ang indang kamasamaw. Te masamkan tuwe cha maram. Wait, so kung ay kaway, yar, kaya ba, kaya non serious, ako pruma ako main ko. So siya non man serious pa sa kakaleta masan ko. So kaya yan, in negative man. Maram kamarain pa nipong. You know what I mean? Apo kaya tayo so plenty negative. Yung makarata, maram siya, tapos masay ikaw, wala ka. So then full of negative. Kaya seriyan ko, kaya na be positive all the time. Amen? Glory to God. So anyway, I think about the idea. He's my friend. He's my yasama karani. Doing something when get close to him. Oh, glory to Jesus. Katay koros, riyayola kan sa, kita masakas kasi, liya kan isasa. Marakan mo mo tacha, ayaw telefono, o sa mga nang sa telefono. Sa wasto na siya telefono. Sa bila pa lang telepono. Glory to God. Nanach mo yung mami, may nansawat mo yung telephone. Sa kininchin sin lukaw. Ay paninda tangoy ang sa may ikilang ata manakap na samawa. So, glory to God. Sa kasaya mo po yaki ichamchaman meranchi yung pinana child message yo. Ang somak chay chaptaw. Okay, Mia, may naipot, aman kakakinta, tani kinlalikis, nanay sa mga ininaw. Bakta pa makakakosaya, utan, I like the sense of her style. Ay sa mga kumapopot, mapili siya lukaw, may pirporya ito lukawi, takot mo, kapan lukawi, sangan ko, winang ko konan, wasang ko, change. Ang mindset, kakapangaran siya, match miyayar, may luwak, solahr, pungkiya, bete, sangko. So, tama ka retak chepan, fallen short, sang, momon, chapin, inong peren, makaan kiyong partner ni Chapiyo. Ori, tama sa men share utan intention and coach, the kapain coach, utan just chapan fall short na cha relationship na cha marriage. Kids sa chapta, ibang ko sa yacho ngoy, momanay klangi. Sa chapta, friend, nanay sa sa kuyong kaisu, sa school wana. Okay, at relationship, makarita sa mga coach Bert na nach mong yung sen share po ikutan sa kotro sang chocho, relationship chapta na elementary school sa popota over 10 years masawiya kolokol kiyach relationship.
poputi kasinenta. Sa kasayanan yatano week riyaw sa malaro. Kete matong ki play with sin. Pwesa bilang sa kon ach mamaurang kauno asa matong ki mamaur ki tip. Nanay so masak saikin cha kapopotang kauno. Karita sa kilang wala mapilmiya spiritual wound nan relationship. Arangoy imaw tampil ka na track yan ay kilang payamana ka pulapul masamaw. Naisari ko din itakre kabaran wala sui kre itakre. Tama mi rentat maka lalikita parang kita. That such a non la sense of style such a non ma. Kasi sutukan na kaya ora kala punta. Mom, what is in that makapungka pues? Suka na kaya school. Mo ngoy raklang to ay so korasi raklang kanya may nanchiyang ko la school. So what's in him admire you makaman potiki kita. Or ngayon tayong ray last week. So perperen ngayon ay sarapin ko. Ngayon tayong ray kayo dad ikun tampil pungko po wasan skulo song kalak. Ngoy imen ta track opposite po. Isong kalak kin cut sang class kota la kolonia po kin kalak. Or ay sawa I president tong school pics. Or pwede miyayar kisin relationship ay bangkin wiyata yung party, host wasan party, okay, invite na isong kalak. Isong kalak. Nailan ba yung sa ito, isip ko pang kalak pa, wiyata niya ng isang kalak. May lalutan, physical. Physical, kichal, kilang atama naman, chapsang ni, kilang kasalal kita, kilang, song kan marakun wiya mapila, track kam attention, kay tekin siya, palwara rail te apil tama rakin wiya ako. Oryong ya apila track tong ya ay kinama he's so active akin main kalak wasakan mo kin kamati puyaw yang ay kin kilang kin kalak karamas kin kosayai or ngay punki. Okay? Or isang ko slowly moman kay kich pa na. Miya ko isang at ang mga cycle lang. Hallelujah. So kapangakot. Kailangan naman siya song kalak. Ichan nanchin na natmaur sa bari sa wando mo song kalak. Glory to God. Magchayla na na ikikauno. Amen? Where ikikauno maka-complete la song kan me. So to complete. Okay? Pwede may kasi song kalak ko namatawa song kalak ko sinang sokis mo. Amen? Wa may wili sangan Michael Jackson makakala ka mo ni kukulong. Ura mo. Amen? My point is the physical. O iba sa scripture. Maybe kasi yung physical po. Okay, back na child mindset. And so mag-soul lang la. You don't care about physical. So I want to challenge your faith. Ang faithan kan kawong dama ko masani. Pwede and so child mamaur nan physical. Up living by the Spirit, walking in the Spirit, that's a command. Commandment makot masani. Amen? Pakoros mapamamorkingen, they will live in victory. Amen? Maurin paweti, maurin kana, maurin Christ magtail kikilang. Hallelujah. So the point is, may man kasaya, tami chapi ni chapiyo, tayo giti, kasompal kita physical. Pwede yan so masa chapta lingan ki, kasalel ki, Wan so makmaw yatara commitment no popota the relationship and so masay ko popot imanindayo mo. Don't play with sin my popot ko sa yawe. Okay, pwede sa kon tames tip uyang at mo. Aka cancela at kaprong at akot ko wela inang ang kauno. Okay, kalanganin kauno because we saved by grace and quote. Pugsaraw masaniray kan mabanak tiktiklan ng James. Katete yang ten makapan aktik mo silang kot pan kachkiyong kalangan no loud more grace. Amen. So stay humble. Tater aklabalap pwewe kitu cha atam ni chapio amen utorala. As otro pungkit idea makot katin kasanetio. Amen. You know the point is katail men live without God. Katail men mamorlikin kot. As to kakuyawi. Kot utan kapu katail taktail anana batongi ni mire. Akabang kan ichar. Nanatail mo. Amen? So anyway, that ratitik lamawo masani wasay bang watak lo kayang pompeyet mamasani tana chamanta tuan am to isang yarong kauno ar kalulaw wali kabala. Amen? O purong na mauren wiwiya mau and maso. Glory to God. Wiwiya mau and maso kauno mamasani kan purong wiya
tama ko yan itapio. Okay, tapio me tap in the sense of love me build makakarani kumapana tagalingan kiyo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Okay, apil tola masani. Tana makasocha kalula walya kapala ipan ko remo kisang tonom lampen nandoe. Okay? Radito ko ano? Apiat me kot me utan maurem. Kin swet kityak swet kan en men Nicolaida. Nicolaida ni tuen apelkins swet kemelen. So song silu may mensair. Mona tel panto tola. Okay, kayo kanane chamanta. Chamanta tel kosko siya popo. Chamanta taka uyani chapio. Amen? The sense of you're doing something for her or for him. Ni chapio. Taka uyani chapio po kan ka pachong kan ka quality. You work hard. Amen? So tama na nuwi chao nan kachapopo. Okay, na kachapopo. Nak, mga popo din mga yun. Dami kasi it's a commitment because kasi yung kachain mapopot ka. You work really hard. Awiya, talk loud. Talk loud. Talk loud. Ay sa me. Ya tanok sininawo ta kumakalkalay manaman ta katakotoki. Inta me talk loud. Ang kich mas ipalinta ang kich mimipon pe sucha telefon, sucha waram stosa mia kokonin limpa ko kakak overcome anything pakan lelwasaw. May panintaki I pot kin mi mokoch mako comment po ber makakakola klangan tanan map. Ay mami natin tompe po kana sayawan distancing ko sa mokoch ko la Roy. Ngay mi Roy ap kokon mi intintaki kokonin limpa ko kakak taxi, kakak sapal, kakak rapaki yawan ang panlela mo, pwede kita miya kokonin limpa ko rem. Ari imak chelan purong klala, tama ka kasampal ka ni chapyo mo, kakak sapsapal, kakak spend no money. You can do anything, pwede kita on ampot, on aramasoa. Why not now? Tama change, tama ka wala makakakir so kauchi, kakakir sucha meet the needs of your last week sa kaskasaya wag pasangin anananolo anananli. It's biblical. Masanan coach masani. Or may sucha sa anananay pot. Ngay sucha nanchi ang kapayata imakarata ka pang yun. Mamorin icha mawi kolokol kumapanatan popot. Kaya may kumaya popot pwede kisarikan. May kumaya popot pwede kinumamay nato may isang sabayang niya pa rent. May popot pa matpilkan. Anything o kabil siya mang kawela atan na nama church na nama mumutson na nama panaynay. So larin nang ilmen popot yo aman siya kakailong kiyaman naman eurang puk me sa share last week makaparenta na olo akin ko to mimipon palangan nimo so siya pwede kita nimo solar uya wasayo me popol te mabilolo te liyo so la uya wasayo maka feel secure and safe and peace ay mawiyar ka pang kola mi miseliyo pan puroto po ita pangako porto siya na nawan layon tiren popot ke child melan experiencing this kola preparen wasan tatako tawasan matongo nak puroto it's not a place of peace porto siya uya kakamayo amang wanti palya supela May pertani man isang pinanchi ang prang kataki out pa ni uranan nak. What a boring life. Kay deni ko puran coach mo. Kailangan enjoy every moment of life on earth. Amen. Ren ko ang pod, ren no masarikan. Amen. O tama sa asaki, pues kanta sa kaskasaya. Yatu maurun pulo-pulo. Yatu me sa malakan. Pata na sungusong koros me kinlelaw nga ramas koros kinlelaw kachay. You know? So kay ten me ko chuma child ko pa na po chailan matawa ma akay mausa kay so same situation, same problem, same idea of the same enemy. The devil is the same. Tutuecha nan motwalita no ko to bilelmet. Kareta chapel kung kamanokela klang iya child weaknessen ma manokela. Child bil manokela tak child yan chapio. Those things are valuable, right? So ang ko kasampal mo man child work hard pag child gain the trust. Amen. Kan kak
amanen kakligiyalaman. Oh, amanen kakasalilkiyaman. Amen. So anyway, ibang taula at kasaya, topic sulu may mga kasaya, remember, always remember. Iwas ako magkasaya. Nalukaya-wayo kasaya. Remember where you are. Remember the first love you have. Right? Kasaya tanak Thailand, Chamanta. Okay, Chamanta. Ang limbakan maso. Praise God. Hallelujah. O balasang Chamanta tana. Kalula. Makasoto kalula wali ka pala. Oh, praise the Lord. Kailang, Mia planen court na child Pwopwoud. Yeremen, in some way, pweki, main ka child, amo, ikamela lo ka popota, babay no popota, right? Hallelujah. A pain birth desire rem. Ko inang yang kapilmen Pwopwoud. Abiya, tagaititiyang, boy, magaititiyang aktabaon. Kapakapwet. Hallelujah. We kamela me pain desire amo ay. Isto popota boy babay no makareta. Okay, apika school sang da babay no. Mo manarasela kokoto amal mela man uya mamorta. So tamo ibasang. Amen. Perfect. Amen. So taman ka child perfect. Okay? Pa child ka perfect, mag child ko sa iya flawless. So taman ka child me flaw. I mean flawless. Me soto we are the deep. The sapungala, the mistake. Ka child koros mi menan utuk waito arama sa Christ kalev. Hallelujah, me soto tipa. Amen, me perfect. A perfect makers ko saya ye complete. Unsakla. Kowa kamuin ngay ka child koros so lang ka child complete pwede the one who is in us, he is complete. Right? Amen. Amen. Christ complete. Because put down Christ. May banda Christ is more than what you think. Kita. Patang riya so lang kan mamimi. The riya yaramasakan mamimi. Na life mama santo. Melen. Kailangan ki question a lot. Come back to the source. Yeah, source and masan ng quote. Not our experience. Not idea na ramas. Amen. Koto ren kauno. Kotong ni masan ng quote. Pa masan ng quote men kataman kin kachain. Takot masa ni mo nakatskatla. So tumego tabango kita lalala. Amen. Don't you change masa ng god. Pa masa ng god tutueta. Amen. Ita magchan wiyaw na bata pa masa ng god mabaan katek kita. Ari men memori ang masa ng god. Himang go for the gospel. Right? I desire go for the gospel. Tama gospel o masa ni. Hallelujah. Pwede yaban save you and me. Kariyaw ye repent. Tanakan kolula. Kasulu ye redo weweki. Start doing what you did at first. Kay then? Amen. Ine mama sani kitailan prong wiya takchal wiya ni chapyo. Kosompalgi. Amen. Hallelujah. So, ibang kasaya, my perspective niyan so may kilang nanay the Caesar kasalel palwarasan kan chapel kapachatay. Right? Chapel kalganalay. So tukakan ko to pasaban mal nim sarabo masa iya chay dia. Nim sarabo ya may kalap kilang. So cha pag chay sumoy may kolabel party up. Gacho mo bangalan pakicha kay kamata. So cha ro pasaban na chay culture waksang mecheka. Right? After more me kilang me interested kakakkan. Kay anso may kilang kwarela wewe ki me ko ti pungki me ko ti stay positive kahit na isang kilang roll your eyes sa roll my eyes roll your eyes praise God anyway kapra ka kahit isang kilang men pay up isang ka because kasi relationship start with the relationship ikasalagi kilang kareta ay pot pil ka kan anso masa dito pileo chapel kamaw yala style work on okay sinlukaw me lukaw me elalikiyo may bitin ka lang pupurang tamintang me utang ka tayang segment ta kalap likawi ang song parpanaw po himo me ba na track ang wonky mo sa ari mo imesendin ta ko po tanga check kun mano kay kila song ko Kichail me panana nurture the relationship. Kaya nang coach po ko mo main ko. Yes. Coach kitong kichail pipen, kiyang kichail rockapon. Last week sa saya makapikula watak na yata no Solomon. Nan pukan Song of Solomon. Pag chailan ka ko sa me
Ako'y pakichail kang kasaya song ka po emenon may sucha wow pe kichay bang kang nan maray na sucha wow chepel wiya tatongki nan rochain sa koros. Me popot ka naman kam kamali yapo. That's not the will of God. Ay sme pa nurture achay popot kamuyongoy. Coach kiyang kicha instruction pon. Ay acha puko. Okay? Achapuko, we so man naman. It's a continuing study. Makamatawa me, you're arrived, kalalaya mo, mawar, papakcho, chamat matawa siya, okay? Popotla siya, nak, mawar. Ngoy, olakan, dami. Nak ko matamatawa me, it's complete. It's getting sour and sour all the time. Kachik lang sa koros po kita solar sa waspanan nurture one another. Amen? Ari amo ipiluslong at siya kasi yaw mo ganun po ima sa kay talala sa kilang wana yamo man kaach peren kita yamo man kauno at tok lale pil yamo man nach motong kitip kilang ulan palinganich ari sa kaping kiyang coach kauno akak restore. Hallelujah. Ime sa kongkong ang makapil, miminan aliw makamat matawa your marriage is getting at very fine at the edge of kakapan olar. Don't be hopeless. Yes. Coach kakamawiyan. In the name of Jesus. Coach kakamawiyan na. Kongkong ang kinupuwe sa kaitlala. Sa disiplini pe nach mo niya so sa tiarata me katempel tiarata sa oso asa wiwiatib. Okay? Ay so sain salong po yew sang kauna sa chokak may tatasong yung masopungan rla. Niach mo man songa naki expose that sin was exposed. Pain kich deep inside me matawa me sampaw pon wewa ki kanamanak coach kakopungala. Amen. Ang pengkit sa disiplini kich pwede kaya chuyata ti pwede kaya sopong sa pampeng separate 1 whole year so siya kailangan naman. Hallelujah. Okay, it's a discipline. Kareta kabing kiyang coach ya sa meria ka koros coach kakamaw yala kareta icha may maninta kater hopeless. Kater so kaparapan. Coach pan sa yuko wato na mausang. Pwede kaya go down really deep sa asa. Coach pil pongkich ta sa san paraparan na nach popo. Hallelujah. Glory to God. So trust God in your strength and trust God also in your weaknesses. Amen. I learned that equality, but the thing is coach masani magtaistupang kadula uli ka pala. Child men change sang tak child kay tolale. Amen. Po ito ya pomo. Glory. Amen. Coach tupang prong atong dami kasonetier. Amen. Either makawiwuya te sutowiwuya, you are blessed. Amaka sutowiwuya, okay, child walking in the curse. Amen. Bokoros mo walk in disobedience. Miyayer the law that's set in motion, makot kasaneti. Amen. Kot pakpakayuk. Aparay na child sapsapay, ak child utambel pan alakan sukwan span sapay. Kaya nga melele, takapatok, ima ko pantalong, whether makakamelele te so, puksaraw masani what you sow, you will reap. Right? So praise the Lord. There is a hope in Christ. Hope in Christ. Katailan kulang lang at Jesus. Glory to Jesus. So remember what you start. Takawiyan ni Tapio. Repent. Okay, meaning change. Okay, magkatail so lang ang so pukat masakalar po kalap talyang len nan season yung aramas kol ko siya. Repent kareta. Okay. Ang so wrong repent mier kisin offended aben mireng. Come ang mawa ngay may sweat. The idea. Repent weki basically change. Change sang aramas change ang kot. Hallelujah. Dakot tatang kikiyaman en pataki yang yan nanakak pataki yang yata. Apat pataki yang kakastor rong tan tapio. Amen. Arwana child hard di makarata yusaman. Pamanompil indangok repent. Hallelujah. Repent away. We can change sang a child old ways. Mamaurin aramas. Change ang mamaurin Christ. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. O kasuluya redo. Prong wiya tako yuyaw. Tako yan tapio. Value. Kasampal. Gimay ko siyaw. The more I appreciate her. Hallelujah. The more make it work. Right? The more may isota appreciate. Porque miya wak pasangin ang so magalalel kiyo ang so magmapopotaw. Ang so magmapopotaw
there's a lot of things shows up. May emalan nakitala. May stok lang. May sutra sin kunot sutra makasalang sa kanakan ay ipan siya. Dai ba kasi atap siya mo. May sutra ya gay ya kasi ya gay. Kala mon pala utani ba ganan siyang karto sa po taklang atam miyak simpala. Ibag kasi ibag kaiging. Ay ibag smile when kinutan. Lamaw isa complete. Hallelujah. May kasaya apalang klangata ay weakness. Nanayson ni Nanayson kalkalay. Build that relationship. Yeah? Hallelujah. And so waka. And so mapopotan ako. Bilin may sa chawtan isu chutolul pampot kano. Kaya weakness ko. Kamatamaya porporye yakap matawama. Amen. Hallelujah. Tiarakta. Makareta kauno masani kitalter rush into marriage. Porque marriage is a covenant and commitment and for the rest of your life. Kabagabay ko, Pwopwoud, iman challenge kitay porque iyo ministry ma. Kitay so long been affected by. Tuwa ko sa iya Pwopwoud, porque kitay kakilang one uklan immorality, sexual immorality, adultery. Kay song ka para laktay biliminan main. Woo! Utan, wickedness in the world. Amen? So lang been affected by. Kitay so lang. Bill, put down our voices. Magtay solahr ka explain what is right. Magkasaya sex. Kitay mga sex. Katerin na tama. Bila na may makarati. Hallelujah. Dami kasaya. Kitay masak. Then how will they know what is right? Na kitay sarikan. Riyam so lang kan. Amen? Yaman mo na tayo pa know what is right. What is the will of God? Yaman mo na tayo pa na sa kupron court met. Tama ko sa kupron paragiti. Yetse kan uyapan. Popautak. May kapara-para lang. Miya katawta ko may kapay. Wenti ang ampot. Honga siya ampot. Amen? Iraman taktaga Toyota. Kapil mga kiyar wara naman Nissan. Kapil mentaga Nissan. You know what I mean by that? Hallelujah. Huh? Ngaron Toyota ay pangakiyar mo. Pamiyakot menu. Kaparan, right? Kataman ni Chapio. Kataman kilangatan ay bota. Utani peren ki, lingan ki. Wala sa bota, lingan ki meteyo. Lingan ki meteyo. Sir, tama sa mga. Hallelujah. Amen. Ariman challenge to tell mo, remake kas kasaya ka ma Christ. Magtailen. Olakan, kitaylo olakan, riyayo olakan. Men challenge ka, yamu manampang kaklalapotong ang boat, Christ, kilang lang Christ. Yamu manalalapotong church. Oh, glory to Jesus. Hey, situation ni Rair, kan wiyawi, kapalakan kan parato, pwegi so kau chinpeng ngay, makareta. Amen, so trang ngangki kayang court, payanasata tama challenge. Pa-challenge ka wiyawi, lost, inanganutuk, more sweat, Say klang Samson tang kelay na pa weakness and lust. Amen. David wawa mo yung kauno pug sa romasan is a man after God's own heart. Abdame uya kamela man puekia naman apo. Kan bagabay ko gisocha man exempt sang tama ko mamasan. Pachong komu mamasan to makasingkal I really want to encourage you, challenge you, kasampal ki ang Pilipil, likiyang ko ang Pilipil. Pwede na say, look what kaiten lakabali, kaiten chan an parat stapil mo rin parlemaw. Oh, glory to God. Forever, eternally. Hallelujah. Ngayay po, sen petapat kukulata. Amen? Redo. Prong wiya, daka wiyan chapyo. Value. Kasampal ki. Pakpake, wauniki, kauno bata. Amen? Kanayong. Hallelujah. Ni chapi isu kak indayang nene may bangkama. Situ kak. Ako goto po yung weakness o pat pa na anapat sa mi pa na lamayang na. Situ kak may mamen mo isang ya kak may isang ya. Pues she has your miabong. Amen? Kasto po kita aramasaman pa kan gisang abong. Never. In the Bible, never still makmabil Pwopwoud. Hallelujah. So tampung. Hallelujah.
Pwopwoud mimi ata. Oy bantayong song good news. Amen. Let's go to the Bible. Okay? Takolangan Thessalonica. Kayong Corinth mamo na takolangan Thessalonica. Ikamelele mes tutupan ray. Apiyay kamagap kauno quote and speak on gatail ranwat pweki atail pilipil wala man kayong Corinth wano kawatak man inawatak ni Bombit. Kayong Corinth 1 tapa. Lord, mami yan ang buksaraw yang yakola kayong Corinth 1 isak silu. Okay, 1 isak silu. Masani, and if a Christian woman has a husband who is not a believer and he is willing to continue living with her, she must not leave him. Oh, Amen. praise the Lord. That's the direction of God to you and me. Amen. Someone challenge kan, question kan, magtry kalkalal pa, kilang lang at Jesus. But Jesus masani, Master masani. Amen. Hallelujah. May idea choror me ban masani. Ai idea ma. That's it. Final. Stay. Faithful. Commitment. Faithful. Amen. Hallelujah. Some question try na cancer. Okay, isak bayo. Atak ko na. Wano isak bayo. For the Christian wife brings holiness to her marriage, and the Christian husband brings holiness to his marriage. Amen. Otherwise, your children would not be holy, but now they are holy. Woo! Kot kupurki wachail kan enpil sarawi ong i. Amen. So maka Christian ang po so to Christian, you are holy because you are Christian and you are holy. Amen. Don't be discouraged, friends. Ama recite pala ta ko tong kauno kelail ko say ibang kelail. Amen. Kahit ang kelailin kung matapapakol, kung magkelail, kahit sa kami, hindi. Kelail working itingit renkot, nimicha renkot, ligita renkot, ligiyang kauno. Ang sang kola ren kauno sang. Akas kilang way ni ligilik. Amen. Hallelujah. Kamelele makot is working. Kanana kiyang kot mekot and work at it. What? Takchaka kiyang kot. I'm faithin. Amen. Ka believe ma ang panenay bang kamorla? Yes, I believe that. Hallelujah. I believe it in the name of Jesus. Pwede masani. Glory to Jesus. Isak limaw. But if the husband or wife who is not a believer insist on leaving, let them go. In such cases, the Christian husband or wife is no longer bound to the other, for God has called you to live in peace. Okay. Okay. Isak kuno. Watakati. Oh, isak kuno. So watakati yan. Okay. Isak kuno. Don't you wives realize that your husbands might be saved because of you? And don't you husbands realize that your wives might be saved because of you? Each of you should continue to live in whatever situation the Lord has placed you and remain as you were when God first called you. This is my rule for all the churches. Amen. Sapung sa watakan. Wano isak silu. Wait. Okay. Wano isak silu. You say food was made for the stomach and the stomach for food. This is true. Though somebody God will do away with both of them. Okay. Bangatag lang ang po. Amen. Alam ko yung current one. So my point is kasi I'm a physical magtay bang kasi. So I want you to come focus on paliweremwen. Amen. Inta paliweraya champasang kot. Amen. Paliweremwen champasang kot. Amen. So praise the Lord. Isak siluy bang atak lo kayang Pompey. Pilaman choror kakinta kisin mga kan uyawitang kapet and aramas uyawita kisin mga. Melel apkot pan katin kasorirala. Paluar en aramas soto yawitang tiyaken nenek apo yawita en papa kauno o kauno ken kachin apapali paluar. Kot makin kachin kaya sa kauno
kauno sang mela. Oi. Kaya sang kauno sang mela. O I mepan kachin. Kaya sata. Ketail sang ni mana-mana nilima. Yo, bisa salawat. Glory to Jesus. Isak lemau. Kumaila sa palwara mailkan. Yay kisan palwara ni Christ. Inta palwara yak sang Christ. Amen. Teman-teman, because yaw start with physical. Amen. Palwara magchalkan. Kaya anso magchal so lang lao. Salakat pa yung palwara. Pagkaitan palwar makasampal. Palingen makasampal. Glory to Jesus. Makaan kisangan mindset to ipantayang mo. You need to learn from God. Kita nana will learn from God. But what? Imenta kasarawi yang ipalwaramon. Aray na memorias kita stupam pada baca ko golata. Maur maktaan kia sila benanso. Absorte min makot mamasani kan wiya ka palwaramon. So kau tiyang palwaramon. Tension ko palwaramon. Wa palwaramon kasarawi yang i. Amen. Hallelujah. Palwaran liyo palwaranolo kasarawi yang Christ. Hallelujah, Jesus. I pray that it sink inside in our mindset, in our heart. Amen. Anachal, maur na anachal. Mata-mataw, achal ang kasompal ka palwarchal ka. Okay? Tao di sa nga pilmasa ni Christ o wiyaki la kokon and ayatue. Mepan mau, maipan isak lumaw, maipan ale kisan palwaran Christ o wiyaki la kokon and li nanakman. See? Kop pray ang mewach palwaro kasi ya maktay ka kilang mabilsong kalanganan court pwede kang saraw machipon ya Paul patpatang ya kilang pressure memia so to kasi sansal takot na kaparapar liwan di ang all ya kapray ya mami nom seriwasan praise the Lord chelanane reveal tame tepel melan kokowela punana child more nana child panay nana child church. Hallelujah, makarataman mampaut kita chaman kola paut ki kesialaman paut kita man daru wiyak mo kaitan ko social mero wiyak kaparapar wenti tepel use pagka solar charki tama kaan kiyan solar complete solar kaichar palwarmon aman choro rimigos ko siya lingan ke tapenay gilgilang ne nanay Cesar ay so may ut alialuseli pwe kiat mimi pan na pwe ya warre na child popot arena child mo right. Gayang main covenant yang ko sa iya. Oh, mela cha mabang ko chan. Kahit yang ko potong ko sa iyo mo. Utan, mele. Chanana sa chabil pa measurement nan challenge what. Amen? Chan lalabot lang nimi. Okay, but the thing megos ko sa iya. So to ko nong chay nanan palwar chay kapatayang. Mauren nanak. Li. Okay? Nanak. Okay? Apil tola cha kasaya. Tara so kawala. Okay, may nalat kumail sasa, mani olaman akin kapachayang palwara li nanakman, irakin uyala wartayo. Pwede irakoros pan uyala wartayo. Tuan puksaraw ya masani, kalang? Ya? What mamasani wasa tuan, ya, nanak, wantiyang li wantiyang ol. Palwar ko uyala, ime anane ki commitment o covenant den miya. Iko santiyan kot mo. Pwede ya child so, ya child, tiyang nan mak child. Ibanta kecil itong nan sa pressure nan so what makareta mo sweat miya sampa nan church filter kareta chay solar kak ma apiyay ka bakap ngayon sa raw yang kamaray ng child tama kupuran court pag chailan wiyanan marain lam kiyang court pa kupuran court chailan kaparabarala chailan popotap commitment and yeyangan sokors chaiter matong ko para mas kaiten me matong amen. Praise the Lord. Kaya kita ko sa umpalki. Hallelujah. Tame bil masani wasat atau di sang rajgitik. Ay sa kisu. Amekin kapachay yang ikauno kin yang iwiyalang enjayo. Oh glory. A change subject. So it's a change. Kasi yacha palwar ko wentian popot koko di sang opil kapachay yang makchay kapachay yang palwar chay renkot. Kichay yang iyer kot wiyalang enjayo. Glory to Jesus. Isa kwalu ara kumail. Katawan ng isang kumail tiyaken nanak. Pwede koros ma aramas ken uyata ken uyawi likin palwar. Amakin nanak ken uyata tip ang pay palwara. Galang? Bil ka ba percaya? Koko ticha so to change subject. Icha mebil kas kasi yamo pagchala na sa tama pung tama kupran ko o tama kahit ang kupran ko. Tama ka sampal kiyan lalabot sa iPod. Mele lang iPod. Der sang me wenti ang iPod tapil kola pinirubak yaman wenti ang man choror kasi uya tipang is ka uya tipang palwaro ka uya tipang court kakas kasab ngela tama court masani amen
Ni magare tak chela na lalabot. Ninira mo. So what sakto. Sakto. Kmail sa may palwaramail kan ye chan pasan ngen sarawi makin kat lalamail. Glory to God. Mek kumail alesang raincoat. Kaiten uta kamail pasapal man coat kasi ya kaiten uta kay ngay. Kaiten uta kay ngay. Am sapal man coach. Pasapal man coat. Wewe ke kaiten am ko eh. Other way of saying kaiten ko me kakaon pain ko. Kaiten am pain ko ap sapal man kaon. Amen. Apo ko sang nita. Teman-teman, may raka pon eucha ma. Megas kasaya. Karatak chay kumaya kasaya. Oh, chan pasang coat. Ko chan pasang coat. Oh, kate uya ka wasang kanap. The point is megas kasaya. Nanak. Megas kasaya. Ter uya ta tip. Ter. Mi magawenti ang olo. Tagawenti ang liyo. And me dan confident in coat. Kasarawi ang coat. Amen cha. Right? So nanak pues wewe. Eu nanak eu kamal. So nanak ang sa makasaykin siya Pwopwoud. Kapuya inangan Pwopwoud. Wenti ang ol, wenti ang li. Inanakan mo. Kamal ang sa Pwopwoud ter. Kapil wenti ang aman likisang ang Pwopwoud. Amen. Och tjejkos ska säga med pit Pwopwoud på eki mia med kap mia med pilap min på Facebook rong masa kos ska säga Pwopwoud touch person kos ska säga Pwopwoud tama puksaraw masani all oli me Pwopwoud. Okay, so tjejang uchung kamelele eulikisang masanan kot kaiteken Pwopwoud in all lili. As siya biblical. We based on Pwopwoud me coach wiyata atami Eve. Olaman, liyaman. Amen. Amen. Glory to God. So, kasampal kitailan, asama champasan ngayon saraw, kitail kaiten ping kitail. Okay? Tawla bil masa ni na riyay saka. Kla, iman ko tilel chapter 7, makitail kosko sa iya. Rang ko unup samalar kay. Kitail ko sa iya po isap tsaka makitail kan pitata po bod yet. Kitail po kata sap tsaka tatangi. Chama-chaman masota ira law, sota ira jikitik. Eucha. Amen. Eucha. Wewe ki kauno kin mamasan esoto kin wakitala kupura. Esoto change tamen din tao. Kosko saya usang loose chapel ko saya usang. So utan kasaya pok chailan kakasatame ko sompal ki tama mo yung tame kupurki o iray koros mabani tawen kabayata utan ka bang paita ka bang bless. A marriage pa mamaula. Amen. Mausang mon magtami milalan sawat. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Riya isa kabil tola masani. Tanapay makachin pain kumailta. Pain labalap pain kumailta. Pain labalap ew. Ar kumailta tong kabalwaramalkan ong ni kalangan pankot. Amen. Hallelujah. I believe God is highly interested in your body also. Amen. Kasompal ke palwaraman. Patago wiwiyang palwaran ng sawat. Whether a glorified court, the sort of glorified court. Amen. Court kasompal ki balwaraman o balwaraya. Amen. Ime ko sa yakin na natin so sa relationship. Tapanat relationship o utan so chakak and mal moy. Ligawi ki sinuros megan ligawi nimo. Megan dachagan tao. Sinkiyaw ko sa nimo. Ay so sa relationship po. Ibig sabihin na ba rabrausi ay sila brausis mo por nan Pwede kaya palang rabrausi sa wanan sa wa. Malumay balikawi mo. Never. Utani ban maluma. May asama sa bantuban o sama sa bantuban o utani balikawi. Mekin kilang mamao. Amen. Why? Tama kareta. Hallelujah. Imalan impressor. Yeah? Imalan ang kilang anasame ko sombalgi. Amen. Kilang ni physical. Imain ta start with physical. Hallelujah. Glory to God. Pwede na child marriage, most of the time, kagilikilang physical. Paano so mag-child pang kapre ang spiritual, matuwa child relationship ang Christ, kinapal ka-child ang comprehend. Yeah? Kinapal. Magtabang lang ng Genesis lang ng Revelation, kalanganan ko turungan sa raw, katete yung kasama, relationship between marriage, the only makarani at a relationship, at a genuine relationship in spiritual life. Hallelujah. Pagkan kakasaya mo manampang. Work it. Yaw mo manampan. Kita
Ikinta sama. Kater kapukon ke coach tame kachkiyang katail. Amen. Kater kapukon ke coach tame coach kapukon kenuk. Amen. Ima kapukon kenuk. Stay in faith. Stay in faith. Kam kamelele. Kapukon kenuk. Don't say word na bang kamela. Right? Prachal kasay ka. Powerful. Right? Katerin tamo. Asok chay bilindin dacha. Kalang buwek yam. Maurili kam selian. Kamu selia wasa. Tagapanki. Hallelujah. Kaya pa ko tang chay so holy ka ko ne kitay panak chay kisulakak matawa makitay kun ko sa yasong ko. Abi pan tayo. Enough pretending. Yeah? Enough pretending. Live out that life of Christ. But telling we am blessing on medical. But so tamapan I faith to ka override ang faith. Amen? Ibang brongo pa siya, ibang brongo ko prayam. I faith sa to ka override ang tauten. Ang tauten sa to ka override ay faith. Abay faith ka help your faith pagkan ka grow. Amen? Ay posa na sa to ka pass ang bigasalin. Amen? Ang bigasalin sa to ka kawela ay posa na. Amen? Sama-sama kahit na chay pain posa na, poson tama kot masani. Poson kimpulsang na rong masa ng kot na rong isa-isa kisu. Right? Amen. Hallelujah. Amen. Pachonguk pwekiam kamelele. In some way, work it. Work it. Tama uyan. Likiyong kot. Ale tamasa ng kot. Ale yung kamelele. The court is working on behalf of you. He's fighting for you. Hallelujah. Karabaw. Pwekikan kak. Mamaur kamaurin pawedi. Amen. Nang kayong son limaw payo. Tama uyan. Buksaraw masa ni shall overcome this world through her. By our faith, right? Iray kan masabuya sa walman court na pawed yer samba. Glory to Jesus. Hallelujah. So tukas kasi ata experience. So tukas kasi maur magsama maurki. Apo kasi makaban ka kamelele. Kamelele takot mamasani. Amen. Lord ka menda mga bilap chon rong. Songon patapo ka. Abi bandayo kate aleta cha pwek ya hinta. Kola ko pulikiti ang mongyong na masaman na namatatawan kiti ang namasan ng court. Hallelujah. Repeat. Purong ko prayang. Pwede ka papunta sang mas lalaman. Pwede maur pa wete magayo kasampan. Kampagabay. It's too far. Dahil may tang chapel and wiwiya ka wiki child sili. Never. We are the child of God. Kailangan kasinan kita. Especially na natin mamaurin relationship. Amen. All supposed to want ki Lee. Lee supposed to want ki all. Amen? Pag child kapkapareta, linganan court. Tako wiyang paliweremwen, kapkapareta, linganan court. Kapag ba kita will discourage ka mga din tayo kanane, we are tam style. Amen. In some point, be wise, pamiya karaba. Esta tuwa siya ni Chapio. Hallelujah. Yan, break it down. Hallelujah. Yan, break it down. May kita isin kaksutra prasko ko lang kasaya karaman, right? At tama ko papauta ka tayo. Gusto pras ko katakasayakan tayo. Kung naman pras. Yeah. Mekot. Glory to Jesus. Amen. Brothers, sisters. Amen. In the Lord. Kailangan kelay. Love one another. But the devil is so smart nan rochorot. Kahit na marayin. Inan marainan ma. Mon court. Nan masa ng court. Ang sawat ang sawag lang way siya para-paran. Yaraman sang-sang mas. Kati sang-sang. Bakit kailangan manten tayong magaluwat. Oh, lentyanan paraw sang-sang ang kauno. Yip kalangan ng kamoy. Wag yung mamasa ng yung ngaymet. Lang kauno pulikitin na imong yung share ma. Imakareta. Imen share. Patsya nga ipoten share. Kasampalpan. Kita lang come back to our first love with Jesus. Amen. May kawiwiya sa lipinam. Kasi men kauno involved na ng marriage, na ng relationship, na ng maura. Iban tayong coach, highly interested. Amen kelehpw. Rabarabakin kamoy. Pagkamoy yan kotong kauno. Hallelujah. Pwede siya mahal melelo maur. Nobody else like him. Hallelujah. Ikalap challenge kita mele lian Samaria manol bot kita kasela bila manol bot kita kasela bila manol so kami so nan kapatayang sakarakan buksaro masang chay te kapatayang so do pake wasawan tame olo ko mela, right? So acha na rabakita ko lako wato ko klama olo ko mela. Never. Hallelujah. Jesus masani ka bot kita rol
Okay, all liman, magamimre, kahit anong po, meaning raso daw yata ra covenant relationship. Mo silang kauno. Lagtagla. Amen, bachaw ng situation no, iliyaman. Nan mo in Israeli bantayo, li sa kung watang da, li kung watang aramas. Yung magarata rawatak puin magkakala, lawan ng pilawa, riyaw, lawan ng pilawa limaw, maam riyaman no. Non-traditional wasaw, kacay bilkosang non-traditional. Ya, acay balian lamalam ta, acay tiyak ya, liyakan sutukaon, kasuka kitang lawan. Right? Ngay may kasayaw, example ka ngay ya, ichikitanan panay na yung me, so cha cook, so cha lobolab, so cha utatal, li chora bali seri, so ka kolokol seri, pang isang, ichikak sa wasa. Hallelujah. So kacay so exempt sang tradition makaiten kupuran kot. Tradition tiyak. Akay bak chay nananak isang chi. Chay ko sa yacha yak. Pwede kaiten kupuran kot. Hallelujah. Amen. Wow, kaiten li cha me bang waun ki all. Amen. Li waun ki all waun ki li. Li limpakong all limpakong li. Amen. Kampagabay ko, it's time to come back. It's time to remember. Remember, hallelujah, makaiten ko utani ko. I mean, kaiten ko pen. Sisalarin ta. Kaiten ang pen ko. Kapay kita pay labalabyo. Yayin John Christ. Kakasampal ya. Pumakasampal po kinukala. Hallelujah. So, kukoti ibang watak. Imen ka na kaya first. So, kasi yeah. I-change subject, so to change. Okay? Ira chika teman-teman, so to chapter, so to nan original utan bukan so merenjing ita so to metra break it down boy ki kailan kak study mawa sa dami kas kasaya. Okay? Isu aptaula masaning ira chika isak lamawa luscha, right? Boy riya isako lus iralaw disuo. Yet pasabang kay ang ni ira kay maautatar no may kisil ko. Chiyak mau euren olaman maso chapan popota. Kailang. Chama-chaman me kaskasa ya chamopil sapang peitak merapetang giyo. Yeah? So to change subject. Pagchandan me change subject. Yeah, eura choro me kaskasa. Okay, me kaskasa me pitata popot. Pwede tiyak suat non raklar o konong olaman en mia apot o liaman en mia apot. Ya? Kaya ang pressure, pwede miyak sin mana ka, pain ka, ikamena kichay lola kan. Asam, uta last mamaurunutuk laut. Ya? Just kak tinay. Kichay korus yan, ramas koros. Kaya pwede kaya desire. Kasi kakapiusi ang desire. Amen? Apta ka kuya, control your desire. Alam desire kiyang nandam nan marain, kiyang ren kauno. Makareta popot ta sa kanakan. Kaya, wiwiya mamaurin popot. Likin kupuron ko, chime sa kanakan, ko sa kupurki. Ang gajal serian ko chakan. Ya? Wadami kasi ya, whether makapopot ta kabil single, kan bagabay. Patyang nung serikan, imet magchal tersuat ki, how often ka nanabil ka tete yang nechay serikan. Mararong aray Joyce ra plata ra man da mamorkin likin tama court masani pinaray bilibil. Amen? Court so cholita rata il bilibil. Hallelujah. Nay serika samparan ya, nay simtrako sampara isa walu, nay sipeno ban sampara isa kisu. Hallelujah. Ang sawat rami na naman boy kay tolal smakaktinay. Sampara isa samautan kaso li chakachak, li chakachak. Yeah, bisa selai bakal. Udah lumang gitu. Ya? Wild. Amanin tacha sa mga marana. Yoy ko utal. Kasaya kang chang lumabaran din tape. Kabil marana. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, chay ka ma'am. Kaya mo mong put down po. Kasutri ang maur kisongan maur ko. Never. Taka experience, your story, my story, supposed to encourage one another. Whether may panay naiserikan, instead of preaching nan churcho, nan grupo, naiserikan yan na nakatayang rail. O kam kamelele, ma-coach pang plant the seed in their heart. Panso maraw yata ray pilipilan popot,
ran kakliki ang kot. Amen? So tayang, yaramen in tayang pot kita me mursensin no, pot kita me mursensin ang buen kakpin. Hallelujah. Hallelujah. So anyway, check na get masirat. Okay, ibang ko tilal miya ira yung ibang pakata. Okay. Okay, apoy kityak swata non raklar konong olaman en miya pot. Chay lolo kang ko saya. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Kichol me taba. Me Riyaman Silvan. Chais. Amen chay beli charki. Glory to God. Pwede ko witness sang Riyaman Silvan kola. Ko tutan pan kachinkan. Hallelujah. Ekonangol en kabayata arpukokan ong arwarangkan o liakan en pil kabayata arpuko ong arpautkan. Puko ta painta singkol painta tamak chay ban change ki subject ko. Ta chay ban change ki subject ko. Ta chay ban change ki subject ko. Pwede kita kachay pressure sa tumaka ko siya song ka po. Chay chuka ko siya. Chay ko siya. Okay? No. Kecil pan taur tame mama sani maur suat maurin nenak maurin kamal paliweremwen kasampal ki ko mauriang kauno kokoti yo apun tayang kecil wasat. All iya cil pukon met. Cil ka complete one another. Li yang pukon met. Kaita naman all yak tamangan nagela. Nuwaya ikak intacha nuwaya naman pa nuwaya irama ay potos ko sera chik siluo tana. The husband should fulfill his wife's sexual needs. Okay? NLT translation. And the wife should fulfill her husband's needs. Okay? Ikamela me ananan palwar. Okay? Ananan sexual need is over ponang anan korosluan me chikan. Sinananin tipso, sinananin songkan. Me as chuk count kasampal to siya pwede kauno mangi me anan me kin kawela temple and coach rechai kin kawela palwar watch me utan sarawi ang kauno icha sang yo me coach utani klang yasama yimakareta puksarawi utang compare takatiti yang chel ma chai limpa ko ananan popot apan tuwecha relationship in Christ and the church. Each relationship me compare wrong ananan popot. Okay, that intimate relationship. Mapanola. Bakla tama kareta to for sa akin noon apal. Coach masani metame akin kamatak po coach masani tame kipa na kala coach kata kipa sang. Once may unite as one, each makan kakipa sang kapan tear it apart. Nasong alesong yo ko kipa na aneo, imakapangya kapan ang siyang chair pasang, puyan kak purpasang. Popot teo niya uyala reo. Akaprisong kipasang imekan kamatang kiya kawela deep inside internal olan lale pilpachong olan liki kakapil one term makapan research ko lang statistics in aramas may involved ng drugs yakarapan kahit ni problem and drugs and alcohol kahit ni problem mo the problem starts from spiritual wound ya olan lalen papanon no mo'y pasang palilaut okay. Ikakinta ka pag na clients kan palilaut kolat sang history origin tama kareta papa nono mo ipasang. Arkam pa ka. Kichail papa nono ay sawach. Kichail pa nanchiyang kasi nanta po masa ng coach. Pwede coach masa ni ter kawela. Amen. Hallelujah. Kaiten kichail mo kaiten kichail. Inta kaiten ngay. Kaiten ngoy. Inta kaiten ngay. Kaiten kichail mo. Nagamo ipasang. Kaiten kichail. Kaiten ngay. Kapan. Patapat kapang. Kolo pot kapang. Lalapot. Kukulata. Amen. Hallelujah. Manogelayo. Run it, run cup. Receive the word of God. Be blessed with it. Amen. Kuwata. Glory to God. So, dana lipopot solar kin anki kelehpw ong palwara. Amen. So, ibang kasaya. Quote count paliweremwen telapto koto sampon ke solar count paliweremwen po quote sapulman quote. Pampoy-poytar o lien the olan ibang mga tagatiwasa na lipopot solar kin anki kelehpw en palwara yawe nan ke kelehpw kahit ko kelehpw makaon. Right? Hallelujah. Ong apot pilyanger an ke pungwet. Okay, kahit ko kelehpw makaon ang pot yanger kaon. Yeah?
Hallelujah. Ko tamal kaya mo yung putang bilwata. Okay. Apil dola masani pil tuwecha all popot solar kin an ki kelehpw ang balwara. Kaya yaw yawat watak lang utang ko sampal. Patama kot mama sani ko sampal. Okay? All popot pil solar count balwara. Right? All piltuecha all popot solar kin an ki kelehpw ang palwara pa apot pilyanger. So radigitik lemaw may kasaya. Way bayo ang bayo. Radigitik bayo. So jailap chat tau to sa na radigitik isa ya wanowo iralaut wanowo. Court tay solar count palwara chal poy kitar poy labalapo. Palwarom kaiten ko makaon. Amen? Po court makaon. Right? Apil kay tisang wasat nan irairen popot court pil mama sani maka solar kelehpw count palwaroman apang pot yang count. So ibanta komui o ibanta komui. Hallelujah. Nakchaw inta ngay kolugati. Ngay iuyak kasiliman and count. Amen. Kauno kayo ang pot karyaw ko kasilu kala. Aga kun pain wo wasali pain ko ko kin tangay na pain count pain ngay. No. Come to a marriage relationship. You're not ka solar count. Or ngay solar count. Kauno ay pot ngay las. Wewe kaya nana kan tame mo kikan songkros pangkoto mo rin. Amen? Kaya kami leleso niyan repeat. Pwede mo. Kaya ipakitay kan kaskasiksang imegot. Have you never saw anything in their life? Praise the Lord lang. Ipenu yata. I mean, ipenu yata ka na kuwi kumpranta ro kuwi. Klang ime watan ke kasampal ke chailan follow dama kot mama sa budal mind kot wasakap. The subject is the same thing. Mama sa ni palwarayet. Amen. Kahit ngay makaon, kot makaon. Palwarayet kahit ngay makaon, apay partner o makaon. Amen. Kauno kahit lamay iseli, kahit makaman por side, kikilangata kanati may manaba por seli paini. Dish. Alas maka chiani ani abetia tarpo mapa kana kapakapuan kakuisang. It's not normal. Amen. So taman gila lamay iseli paini. Ar wewe ke kachana na recognize asa. Makot watang na yan wasami watang. The wife gives authority over her body to her husband, and the husband gives authority over his body to his wife. Yeah, takat authority. Pung. Kaun. Pung. May ima bili ayang ang pung. Arangay kasiliman. Ilama may karyaman na ibil kasiliman mo. So praise the Lord. See, aktik lang mo silangan kauno. Mausang aklapalap ko misaw tama ko. Paglang ibang tayo. Maurun popod, maur patapat. Kahit yung patapat magtabalil na lang bilko kulata. Aminta, waranin one arena mo yung maur. Katsanger lale. Oh, glory. Amaw siya inta siya ko. Kababaw there, stay married. Kater mo ibasang. In Jesus' name. Especially sa pulmang kotakan. Amen. Ama komo saik. May tong Christ sa maur. Hallelujah. Ibantay, there's a better way. Always there's a better way with God. Amen. Hallelujah. Pagtay there struggle with sin sin tamati pa nanti biyay what? Mela. The more magchalwiya tip, I don't care makabilases ngakcha, mamauta, alialuta, there is something in you is dying. Start dying. Igaswat panwiya tip. Amen? Stay single, live in a pure life. Stay married, live in a pure life. Mamor ko kupram kauno. Ikamele lama child time at samalar. Abi last point bayman kasi yan met. Pwede kichan kak, okay? Iratitik lamaw. All aman oli aman and me popotitar. Aman tepa irati palwara ang ni insenen popot. Imekos ko siya child. Ak metaw yala. Soto kak ko sa iya. Okay, pwede pressure mag-child di milala. Abi ba tayo? Merit ren kauno. Okay? Fulfill the desire of your wife, husband. Okay? Popot solar kin anki kelehpw. Okay. Sorry.
Popotar, amante pa irati palwara ang ni senen popot, ira law pung kapana, kamaltisang pa iran wiya arakapakap ekisanso. Apur irautan pan purong ni pungan, kapayatan senen popot pa ira ter luwa chala o lotiang nan songosongan setan. Oh, praise God, praise God. Yeah, come back to our ayachay lumunchichiyo mo setan, ha? Hallelujah. Dana chay imunchichiyo wayway seli lelpinan pungan popot kasantin popot kay payan iraitak la yamo mo imakarata por sapang katamaman chapin irawa ka saya inting gawang kumail silikawat pa yung sapang ya irairo requestan ki muman popot. Amen. Arkam pa kabay makahan kisang kalalabakwat kilang sa Christ. Amen. Ola man yang muna ba napali about Christ apali mumutso. Liya man yang muna ba yang Christ. Okay, mumotso yamo na rin pek yung Christ. Okay, kahit kit, kahit pastor, kahit babay nono, in some way makakasalil ki aramaurong popot, pwede arakawang Christ na kauno aramaur. Pagkatasang masamon po naramas, silang amuyan po naramas kilang lang kauno. Okay, but kauno will never let you down. Hallelujah. In Jesus' name. Glory to God. Amen. Talangan. Kapag nga coach, kailangan ng kumail, pwede ay sa magchail, pilmoy tang kauno. Ikamela mo one time, te mapilawa sa mga waryaw kay invest na marriage. Iyay kapag chukunola man. Kay masa ng coach, siya pa nola man, lapin masa niya bang kowe, siya pang protochan. Kay iya sa makamime makanin, you're fighting for your marriage. Yes. Amen? Or fight the good fight of faith. Hallelujah. Posa niyam kamelele me coach pan kopungala coach pan sawasa coach pan kamawya. Pwede key source karusia kichel pan kisan ren kauno. Tame authority na partner po na ahmw mapuksara mama sa ni magchel up chon rompana ime kasampal kan kanasa fulfill one another. Nan mamauran popot pak chochok chel popot up you still feeling that unsatisfaction kasi feel complete kasi feel satisfied sang renam ampod ime kasampal ke we need to meet each other's needs. Okay, authority me pomon wawaki kachipan iroti sang palwaraman ng ampod pweki wasa sin ken patilong mo tip ken patilong mo mampod sa chapan tiar complete watch rem ay makaretapan look outside. Okay, pa kapanasa makichame pil richingata wani mun tipen patilong. Amen? Pwede kasi make yourself available ang ampod. I'm speaking kasi yung aramas mapopod. Kasi kelehpw palwaraman. Okay pa kasi pa ninangi kasi pa mawanti ang ampod. It's a need. Kanano asame ananyo mo sang ren ampod. Kahit tekin inang sweat. Kahit tekin it's not a want. Okay, man, so yung maka-insen kaya may yang. Ay so makalungar-ngara. Ime kasampal kikimagchailan asa mamor nan masa ng coach pamelal. Ngay may sali may kalokolokan mo. Wanti kelehpw mang kanan. May sal kalokolok. Ikalokolokan mo. Okay, sang kupuran coach just kisin sangel, kisin lungar-ngar kakalota tipen patilong. Arima kapang siya pang gorta siya mong yung ay so koros. Kaya pa nasa kakapurala rong video last week, pabang kiyang kawasa ka matamataw ka na sa yamo mo ng panmeet. Anananol, yanananolen, yananan liyan. Ikan kasayaran siya metwe siya stosa. Kay stosa, ananak gas. Maso siya kaso siya panchang. At siya kakuya mekoch. Ampo ay pod, pilmiyanan. Okay, ikasaya last week. Sapin ko saya ng pungach, anana, no more kiyo mo ang queen makinyayang ko to. Pipos dati was so fun. Okay, mura na siya pipos dati last week. Sapin, kotisang ton life, kich ko saya anan ko. Itok rin ang partneran, anan. Kahit yanananan mo ni, where I'm not asking mo. Miya ananiw, kahit yan tupsaw makakaicharyala. Pain ng pungan ko ang pot kelehpw kakaichar. Ay pot, two greatest makayo anan, respect o sex. Okay, nasong matawa, mahisto sayo ngay sa chokiyang respect o sex lalo kaka-operate? At saka tiyang. Or yanana asa may ipananana fulfill needs ko, anan ko. Ngay pilmiyay anan. Okay, may saka kisang rin naman choror,
sinban patlong may panalare naman joror. May sipang fulfill anan ko rin ay pot tip sa melang welcome tipen patlong. Ay so may tip patlong imewya tip ken kareto mela. How many marriage popot ta pa miya main ko may challenge kichel niya chay pang kapakap just pen matawa. Okay, nanama mo rin marriage. Marriage tapat ta popot ta pa miya menanan chin ko kowe ap kichel melang kilong wani mun tip kichel rich nga ta pwe kita kichel pain meni rongasang mechocho ay pot ko to ng patapa kayo na isar kayong kasampalay panaynay amuri ay pot. That's wrong. Okay, kayo ang coach anano yan ang bayo. Ma'am coach yan ang bayo na nam nor song koros kakakilangan tayo kupran coach and so wasan na nam nor. God number 1 and then your husband or your spouse number 2. It's a command sang ren kauno. Tama ka reta coach kakmasa ni ang pot niya sa magmapangyalayok mapanchuror sang ang panaynay. So ang panaynay wiya karyang kasampal. So ang pot di chakarapaw pagkachuror kisang ang papanono pwede ang pot. Coach men kumapilpan puyata covenant magmapan liki ang malikilik so laban miren papanono. Papanono kay teninta maras kasampal rakasampal. Akchana na kichana saya alignment din kauno. So kasampal kiyang poten. Respect one another, honor one another. Kapang kilang kapang coach, pang koti po na mamor, paing sa weo makumapang mamaw pungupong mo silangin coach, kapay watch pang koti ang po no masarikan. Amen? How many kichayin mga sa sir makininta isucha men ay one day isucha men ay morte ay popoten tuwe chan babay nono. Chel kang sangko. Kaiteng chel ko taki po rin tuwe kichay. My example watch ka wiwiyaren kauno, it's automatic apang kuti po nong sari. Amen? So chelang kaya sa umawan kapakap, ay potan litang kichay, mo chelang kichay sa umawan worship. Kaul kisang, kaul kila, kaul po church, makamimig po ang Facebook, miminay Zoom, ang kichay sa mga sobayang kauno. Masangyo ka na choror sa, bakmang kila rin kauno, ang sa umaw ko, lukwari kauno, ng language. Lord Jesus. Yes, Lord. We so jagat, wainda kalangan we million and kosoy bil so jagat and kay jaraj kapi iwi ataray na wong kawi behiban wait lang ay nodang kawi Hello, my Jesus. Hello, song for a song. My Jesus. Hello. We so jagat. Why the kalangan we. Oh, we million and kasoy bil so jagat and kay jaraj kapi iwi ataray na wong gawi behiban way dong ay moyang gawi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muna tayo pan. Ito di sambo live ay magkiyang opportunity makaraprapakin na maurin panay, maurin marriage, relationship, makabilsay tiya rampot, commandment po po. Okay, kaman asa confirmation sang ran kauno if that's the right one. I would like to imo iman kataniw pa ng kapakap. Amen. Out there in some way ka come across this clip. Okay,
Mia ta kala la paktutu ibantayo arena child memor ke mor na ramas so to kauna na child mo so ta chai so to kakte teki so korusian amen ba Christ makatin mangi ni makatin ya sayo ran wa to bil ko konata amen ba ke kami liki amen mo itangi na namo amen glory to God mo itangi na namo ay bantayo gusto pang kalugi la bil ko ya taranwat hallelujah po to tanda lawat abanya mo ni memoros alasang yan ang kapakapot wiya kapena kasi yaw maing God kalanganin kamoy kapinggiyang kamoy sapol mamulim tokong yan ranwet ikalukilar to bekan kors men mas bilalo to ranwet ipagmaing Jesus kamoy yan makong yan Pwede kamelele, kamkachto, pola, sarti, o yasata. Ipake kami yung katlong nanay mo. Kauntay mo. Huwag italay mo. Sang ranit. Pipang kukulata. Numara mo Jesus Christ. Audekin yung ngansaraw. Kamarayin ikin niya. Sapol mo masan kan kors sang ranat pangkukulan. Numara mo Jesus Christ. Amen. Glory to God. Melaw ay Jesus. Melaw. Call young Jesus. Call young Jesus. Way so Japan. Sa kalacha eleupanan may sang the sawas so chuki si chelbel berwasa makamiyak ang chon Facebook kalangan ng kumail sa belukluk ay kumail lang nukaw na karos kalak tuwaw pilnesangan momat siya ikamela lamang mo kachto amutupang kamasan ng coach kapang kalang sang laut makauno pangwiyan na mode so iban reaching at yara siya eleupana tiyang siya kapang ang kauno ng kalakwat kaping tiyang okay receive it by faith aletin no po sa no kalangan kiyang coach kaya kiyang kilang niya mo sa no po sa makaleti dami ang mananakan na mamauran po dananang relationship. Kalanganan ko mamangsam, sa kabinggiyang ko mamelal ranwa cho Lord, at chaleti o mangsam, tama ko masa ni tuwan kij, na nach mamauran po to mangsam. Saleti at maula, saleti at ko pungupungo mangsam, saleti at poita, saleti Lord Jesus. Mauran po makamkachin ko purki, komo mabangkay charanan korusya na nach maur niya so masabangkiyang komoy, nach maurun sa. Kalangan kiyang kong Lord, all the newborns, so Father God, when more cup mamuitang kong yaray mo na taray ng ranach. Nga na mo kalangan, Lord, pang kiyang right tupakeo, maras chakak tiyaro, God. They will never satisfy maras chakan seek kong yo, God. They will come after you. Rabaki, Lord, leche, Lord, changa, paran menasay kong ilalausang, dami sa mimalala. Kapayata po po ko Rusya, mamimipong call, nan Facebook, mapilbang karatang mo rin match, Lord. Maingsa, maula what your Lord, paita what your Lord, sa pang pralang at first love, oh God. Mamanach peraniki, mamanach wauniki, mamanach value one another, oh God. Iyay kapakap maingsa, basta pang kaitanan area, which way ko kachin masani, kachin bupurki. Kalanganin ko mo, Lord, may you bless every family, oh God. Panay koros popot koros nan marainan ranach kapay right ta Lord pil korusya me single
Kapairal tamain count Jesus. Glory to your name, Lord. Sa kiyang kamakabing, lengan wow koros, and kawang kamakalew. Namarwach kalew, ye Jesus Christ. Amen. 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 Amen.